Ndalo matin bang' yik manen Prime Minister machon Raila Odinga, jo Kenya pod medo ywage. Jodongo mawuok e oganda dhod Keyo oywago Raila Odinga kod alam makende ka bende ginyiso buok margi e wi wito jatelo malong'o. Elizabeth Ajode nigi ler mathoth. Kele liara bruto kongoi amugi musweche Raila Odinga kote bituai akwe kasi Raila Odinga kele ni utkorabo Raila kele ni Gialam makende e bungu ma Kaptagat, jodong oganda jodhod Keyo oparo Raila kaka jatelo mane ni kod were mathoth kendo gimedo ni bugo ma Raila oweyo e chuny jo Kenya onge ng'at manyalo pong'o. Right Honorable Raila Odinga tulisikia kwa huzuni sana, na bado hata sisi tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet bado tunahuzunika na sana, na bado still tunaomboleza na hatujui kama haitaisha kwa mwili yetu. Right Honorable Raila Odinga ataishi kwa mioyo yetu miaka na miaka na miaka. Bende gitiyo gi thuolono e duoko erokamano ne jatend piny William Ruto kuom dhialo Raila kaka thuon kendo jatelo mane okedo ne ratich jo Kenya duto. Kumtusa kwanza Mheshimiwa late Raila Amolo Odinga kwa sababu ya ushujaa na kazi kubwa ambayo amefanyia nchi hii, tukiwemo kama wakahaji wa eneo hili. Raila alikuwa shujaa, kwanza kupea state burial kama rais, kiwango ya urais. Sisi hapo tunasema asante sana, sababu baba ya Raila Amolo Odinga hawakupewa hiyo nafasi na alikuwa rais, alikuwa naibu wa rais wa nchi hii. So tunamwambia rais asante sana. Kweli tuliona ile awards yenye watu walipewa sio tu kwa sababu walikuwa marafiki yake, lakini it is because they deserve them. Kwa kuanzia Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga ambaye amekuwa ni champion wa devolution, amekuwa champion kwa mambo ya kubadilisha katiba. Jagoro maduong' e weche mag omenda Chris Kipto mabende en jagweng'no to yudo puoch kuom bedo e ongala manyime e weche mag rito alwora. Kipto odhial kuom pidho yiende ma kwan gi ohingo milion 2, keyo pi ne jodak ka bende sani otimo gedo mar